Ćao ekipa, dobrodošli u novi video i hvala vam na gledanju. Danas ću vam pričati o proizvodima koji mi ne valjaju, koji mi ne odgovaraju, koji su me razočarali. Ima nekih proizvoda o kojima sam vam već pričala, ali želim vam reći svoje konačno mišljenje, pa ako vas zanima moje konačno mišljenje o tim proizvodima, onda nastavite gledati. Krenut ću od proizvoda koji su me baš jako razočarali. I dva su proizvoda, znači riječ je o dva proizvoda. Prvi je ovaj tu. To je L'Oreal Air Volume Mega maskara. Znači, ja sam snimila kompletan video gdje ja isprobavam ovu tu maskaru. Gore ću vam staviti pa se ga pogledajte. I u tom videu sam bila onako. Iskreno sam se nadala da će mi s vremenom maskara postati bolja, ali to se nažalost nije dogodilo. Ovo je znači u nijansi black, znači u crnoj nijansi. Ovako izgleda četkica i ono što sam odmah primijetila čim sam četkicu izvadila iz ovog tu pakiranja, da jako puno proizvoda ostane na njoj, što sam odmah znala da će biti veliki minus za moje trepavice. Moje trepavice su dosta onako tanašne, svilenkaste. Za moje trepavice ne paše svaka maskara. Ima nekih cura koje mogu koristiti ono dosta maskara i dosta tih zapravo vrsta četkica. Meni ne. Meni je onako rijetko koja četkica baš onako odgovara. I po obliku sam onako se nadala da će mi ovo odgovarati jer me dosta podsjeća i na L'Oreal Paradise Aesthetic koja je meni najdrža maskara, ali čim sam vidjela da se ovoliko proizvoda nakuplja, nisam imala velika očekivanja, tako da to me smeta. Moram onako dosta proizvoda ovako maknuti i sa vrha i sa četkice, jer inače mi se onako baš previše... Pogledajte vi koliko je tog... Vi vidite koliko je tog sad se ovako nakupilo sa strane, stvarno previše proizvoda, tako da ja to moram maknuti. Ali svejedno, kada ja maknem ovaj višak proizvoda, to mi se nekako sve onako skupi. Postane mi klampi. Znači, za neke trepavice se previše uhvati, za neke se onako normalno uhvati. I zbog toga što mi se tako nekako skupljaju i postanu mi slijepljene, lijepo mi se trepavice ne razdvoje, znači ne budu lijepo onako raščešljene. Ne da mi volumen trepavicama zato što ima toliko puno proizvoda, makar sam ga i maknula, nekako ko da mi otežava trepavice. Tako da jedino što bi rekla da daje kao nekakav volumen, zato što vam ih slijepi, mislim stvarno je crna maskara, pa ajde, da onako taj dojam volumena, ali uopće ih lijepo ne razdvoji, znači sad naravno pričamo o svojim trepavicama, nekima je naravno ova maskara odlična, meni ih uopće ne razdvoji, postanu mi klampi i zbog toga mi ne da dovoljnu dužinu trepavicama, nego još nekako otežava, pa imam osjećaj da onako počnu i padati, ako ih je malo podigla da počnu padati. Jedino taj kao neki prividni, ne znam što je ovo bilo, taj neki prividni volumen koji mi nije onako lijepi pravi volumen zato što su one slijepljene i onako su malo one spider lashes što ja ne volim. Neko naravno voli taj look, meni on ne odgovara. Moram jako onako paziti kad ju nanosim, moram se doslovno skoncentrirati kada nosim ovu tu maskaru, što se meni ne da, pogotovo ujutro kada sam u žurbi, kada želim staviti onako brzinski sloj maskara, eventualno dva, i to je to. Meni se ne da paziti da ja to lijepo onako stavljam kako bi se ona ne bi previše zgrudala, kako bi lijepo donekle razdvojila, kako bi to ok izgledalo na mojim trepavicama i jednostavno mi se ne da. Ja sam nakon tog videa ovu maskaru možda 2-3 puta, ja mislim 3 puta maks da sam ja nju koristila. Jednostavno ne odgovara mi. Ne odgovara mojim trepavicama, ne odgovara mi ovako općenito. Ono što sam primijetila je miris. Ima nekakav kiselkas miris koji ja, majke mi mile, osjetim kada nanesem maskaru, ja osjetim taj miris. Evo, kunem se. Ne znam kakav je to miris, ne paše mi, ne želim onako, mislim dobro ne osjeti se to cijeli dan, ali osjetim sigurno nekakvih pol sata nakon što sam ja nanijela maskaru, ja taj miris i dalje osjetim, što mi je prečudno. Tako da za moj tip trepavica meni ova maskara nikako, ali nikako
Ne odgovara i uopće ne znam šta ću s njom, vidjet ću da li će možda mama htjeti uzet, ne znam, kažem, mislim onak doslovno sam ju uz snimanje sam ju možda eto 4 puta koristila. Ne znam, meni ne odgovara, mislim nije žao što sam ju isprobala jer bar eto sad znam kakva je, ali moram priznati da mi je puno bolja ona Maybelline Sky High, iako kad sam nju isprobala u videu mi je bilo onako, iako ona baš onako lijepo razdvoji trepavice i sad od kad sam skužila da mi ovo uopće ne valja, za njom posežem svaki dan. Danas ju imam, ali sam danas stavila jedan sloj jer sam se ujutro rano morala šminkati. Tako da nisam imala puno vremena, stavila sam jedan sloj lijepo razdvoji trepavica, produži ih i ako stavite onako 2 sloja, da i volumen, ova mi nikako ne odgovara. Mislim da bi ova maskara bila dobra za cure koje imaju prirodno dugačke trepavice pa baš žele onako malo da ih dodatno zacrne i ako će onako biti pažljivo da dobije taj volumen, a da ne ispadne preklampi. Uglavnom za mene nije. O ovom sljedećem proizvodu mislim da sam već pričala, ali htjela sam ga ponovo spomenuti. Mislim da sam pričala baš u proizvodima koji mi ne valjaju, ali htjela sam ga ponovo spomenuti zato što sam mu neki dan htjela dati, odnosno ne htjela, nego dala sam mu još jednu šansu. Zato što cure ga hvale i rekao dobro šta je sa mnom, idem isprobati da vidim o čem je riječ, možda mi taj put jednostavno nije odgovarao, možda će mi sad odgovarat. Riječ je o ovom tu Eucerin Deo Rolonu, 48 sati, 76 kuna, 37 lipa dođe ovaj tu dezić. Kad sam ja prvi put isprobala ovaj tu dezić, sjećam se da mi je bio problem što mi je stvarno upalio ove žlijezde ispod i doslovno na oba pazuha nekoliko tih upaljenih žlijezdi sam imala što mi se do sad nikad nije dogodilo. Desilo mi se možda da sam imala ispod jednog pazuha jednu upaljenu žlijezdu, ali na oba pazuha nekoliko upaljenih žlijezdi nikad mi se to nije desilo, tako da za mene je to bio veliki no plus što mi nije nešto pretjerano ni smanjio znojenje ni nešto, tako da sam ja rekla nema šanse, onda sam otkrila onaj Borotalko. I plus što je cijena 76 kuna 37 lipa, a takvu glupost mi izazove, nema šanse. I onda neki dan rekao, ajde idem ja njega ponovo isprobati, jer kao što sam rekla, cure ga hvale, na ženske recenziraje ga hvale, na sva zvona, odličan dezić, a ja sam ga bila ostavila u kolekciji jer sam ga planirala dat nekome, pa da sad bez veze ne bacim jer ja sam ga doslovno možda koristila nekoliko puta. Što se tiče mirisa, miris je onako svjež, lagan, ništa posebno, fakat ništa posebno, ali nije ružan ni preagresivan miris, stvarno je miris ok. I rekao, ajde, bio je nekakav dan, onak taman je bilo razdoblje kad je lagano zatoplilo, imala sam običnu tanku majičicu dugih rukava, gore sam imala baloner koji sam čak bila iskinula pa prebacila preko ramena, znači nije bilo ni prevruće, nije bilo ni ne znam da sam ja sad bila na nekakvim aktivnostima pa da sam se previše znojila. Ja sam ovaj dezić doslovno stavila ujutro, išla sam obavljati neke stvari u banku, išla sam u DM, znači ja sam ga imala na sebi maks sat i pol. Ljudi moji, šta je ovo bilo? Ja sam se toliko uznojila. Ma ne da sam se uznojila, ja sam se toliko, ljudi moji, usmrdila da ja to u životu nisam doživjela. Ja uopće ne znam šta se to desilo. Kažem, ja mislim maks sat i pol da sam ja njega imala i nikakve sad ne znam ja kakve fizičke aktivnosti. Ništa spektakularno, ništa specijalno. Ja sam se toliko usmrdila da sam ja jedva htjela doći doma. Jedva sam dočekala doći doma, da to skinem sa sebe, bacim na pranje, sebe operem. Ja ne razumijem. Ja stvarno ne razumijem šta se desilo, ali nema šanse da ja ikada više ovaj dezić stavim na sebe. Koristim onaj Borotalko koji mi je stvarno super i s njim se uznojim, ali se ovo je, ljudi moji, šta je ovo bilo? Znači, nema teoretska šanse da ovo više ikad stavljam na sebe i stvarno mi nije jasno jer cure ga hvale, a meni je, znači, živa katastrofa. Eto, u sat i pol da se možeš toliko uznojiti, grozno. Evo, ne znam stvarno šta se desilo, ali nije normalno, stvarno nije normalno. O ovom trećem proizvodu sam isto pričala i mislim da sam ga čak stavila u jedne favorite.
da je dobar onako brzinski peeling i stvarno je. Što se toga tiče, ovaj Balea Kokos peeling za usne je stvarno dobar proizvod. Nemam ništa loše reći o njemu, ali je blagi peeling. A od kad sam ja kupila onaj, kako se zove, onaj bubblegum od Lasha, sam skužila da ovo jednostavno, znači jednostavno onako, bez veze. Ne bi nikad ponovo kupila, ne bi nikad nekome više preporučila, jednostavno, eto, promijenilo mi se mišljenje o ovom proizvodu. Mislim, ne bi ga nikad više preporučila. Ako želite neki onako full lagani peeling, brzinski peeling za usne koji je jeftin, ja mislim da ovo košta možda nekakvih 10 kuna, onda bi vam ga preporučila. Ali ako želite baš onako pravi peeling jer koristite možda puno mat ruževa, ako vam se puno suše usne, ono suhe su vam usne pa želite ih baš onako pošteno jedanput, dva put tjedno ispelingirati, onda vam ne bi njega preporučila, nego bi vam preporučila da sami doma napravite neki peeling tipa sa šećerom ili da kupite taj od Lasha. On ima fin miris, baš onako po kokosu, ali je jednostavno onako baš blag je peeling. Znači, ono, napravi on posao, ispilingira on usne vam su onako donekle mekane, ali u usporedbi sad sa ovim Lashem je stvarno ništa posebno, tako da ako ste u potrazi baš onako za pravim peelingom, onda bi vam preporučila nešto drugo, a ovo ipak ne bi, jer kažem, kad sam isprobala malo bolje proizvode, sam skužila da ovo ipak nije baš tako nešto super. I zadnji proizvod sam bila isprobala, mislim u zadnjem videu gdje sam se šminkala nekim novim proizvodima. Riječ je o ELF Tone Adjusting, znači primeru za lice. Ovo je primer za lice koji je ovako ljubičaste nijanse, lila nijanse i on je, ja mislim, za matiranje i ujednačavanje tena. Kao što sam rekla, znači ja sam ga bila isprobala u tom videu. Da li sam primijetila da on da on ujednačava ten? Nisam, to sam rekla i u videu. On je onako silikonske teksture, dosta onako zagladi kožu, koža je na dodir svilenkasta. Ali moj problem sa ovim primerom je da on jednostavno za moj tip kože, znači za moju masnu kožu, on meni jednostavno ne odgovara. Meni doslovno puderi skliznu sa ovakve formule, znači skužila sam da mi nikako ne odgovaraju silikonski primeri. Meni odgovaraju primeri koji su više onako u obliku kreme, koji imaju takvu teksturu. Ovo mi ne drži uopće pod kontrolom moju masnoću, odnosno puder. Doslovno to sklizne sa lica, krene se onako razdvajati. A i kad sam ga isprobala u tom videu, isto sam isprobavala onaj Essence Pretty Natural puder koji danas imam na licu i koji doslovno imam skoro u svakom videu unazad ne znam ja koliko. I kad sam ga prvi put isprobala na ovaj tu primer, meni je bio koma puder. Baš je loše izgledao, užasno se hvatao za neke dijelove, tipa ja sad imam na nosu, kako vani užasno puše, imam dijelove koje mi se onako gule i puder uopće ne izgleda toliko loše na tom području, dok na primjer taj dan kad sam ga isprobala sa ovim tu primerom izgledalo je katastrofa, baš se čudno hvatao za neke dijelove, kao da se nije dobro ni izblendao, ono živi kaos je bilo i baš sam mislila da mi se puder neće svidjeti. Ali onda kad sam ga normalno počela koristiti sa svojim primerima koje obično koristim, sam skužila da je s puderom sve u redu, da je to bilo do ovoga primera. Prije sam koristila onaj L'Oreal Infallible Matte i u početku mi je bio dobar, ali onda sam isto skužila da mi jednostavno takva vrsta primera ne odgovara, iako je on baš onako za masnu kožu. Jednostavno ne, s mojom kožom ne odgovara, ne pašu si i kažem, meni više pašu primeri koji su od kremaste teksture, tako da eto, za mene je ovo ne. Mislim da bi ovo više pasalo curama koji imaju normalnu i suhu kožu, ali nama koji imamo masnu, mislim da čak i curama sa mješovitom kožom isto ne bi odgovaralo, tako da od mene je ovo minus. A isto piše da je brightening, da uglavnom meni jednostavno ne odgovara.
Eto, to su bili svi proizvodi, nema ih puno, ali sam htjela reći svoje konačno ili promijenjeno mišljenje o njima. Ako vi slučajno koristite neke od ovih proizvoda, pišite mi dolje u komentarima vaše mišljenje ili ako ste ih isprobali ili ako ih sad koristite, a stvarno su vam super, to mi dolje pišite. I ako imate neke preporuke za mene, to mi obavezno dolje u komentarima napišite. I ako vam se video svidio, onda stisnite like i stisnite ono zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu. I ako se još niste pretplatili na moj kanal, ljubazno vas molim da to napravite, to bi mi jako puno značilo. I hvala vam na gledanju, želim vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!